Oras, selamat pagi, Bapak Inang ngelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah sugurta, bui sisehanami asyam mariterigapan sigano pari, bani panorang sogoton, paimay calo hita, hatan nine bata bani panorang sogoton, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang sinukuri atas. Puji-pujian terima kasih ma isombakot urname hubamu. Allah ditotap iberi ham kesempatan menggulu huban nami ase boy tongon ididah jana idaihon hanami hina diar ni layakmu ay makasih tongon Bapa maritihon ni idop ni hurmuin ajari ham hanami ase lambin ko marhapen taron lahu mangisi perguluhan nami maritihon ni holong apa guluh rosi pambahenan nataluk ilobimu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam mana mirapakon tombo namin. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marian bani pangrang sugoton digapan siganu pari bata sadarion Selasa tanggal 7 Desember 2020 sada Aima tersurat bani buku Yesaya bindu tuluk lalu ayat 10 itu makatahon sonon tonggorma gabi hatuahon do baku pait ni pangahapanku anja hamdo naman ramot konton duhu humbani godung hamaguan ay isapak kon hamdo galuk dosaku hupudimu. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hataon ay masada hasaksian bagal ni Raja Hizkia bani panorang ijia sanggah na rohma Nabi Yesaya laho pasingat konsi pasal hamatian ni hape dukko siroh iya idopak kon jana ijupah kon nebata isopot kon dosani ia kui haganupan lepak ni ilobe-lobe ni nebata malum ia humbani naburit ni janah ibere nebata humani genjang niumur hubani 15 tahun nari malas tumang uhur Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus non mahape ni sada hasaksian guluh na lambin matoras ibagas sapor sayaon nasasitong ni anggo hamatean agaduplu halak mabiar mandopak kon hamatean tapi anggo Raja Hizkia sada hamatean lagabi si habiaran ay bani tapi justru hamatean ay ididahni gabi sadadalan malas niuhur do ay halani marhitihun ni ay ma nay bata sihol mambubaisi ubani haguluhan si sadokah ni dokani ay maase ibagas parguluhan tape maningon duha pedi boy ididah kita marhitihun ni ahana ongga idopak kon Raja Hizkia na parlobe sahali maningon do hape gabe tugu na mangguluh parguluhan taon pasal aham tugu na mangguluh na totap mansahap-sahap kon pasal idop niuhur ni nebata namin nataluk do hita mate halani dosata tapi marhitihon ni bagal idop niuhur ni nebata marhite pakop-kopon ni Tuhan Yesus gabi mangguluh kita nuan ay maase barang 3 tahun pe ibere ne batahu bata kesempatan lahu mangguluh didah kita maay panorang nama diar tumang maay bata lahu pabayuhon paruhuranta lahu pabayuhon parguluhanta sonay age lahu pabayuhon hapor sayaon ibagas namananday idop ni hurni nay bata napaduahon Bapa Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
Maningon do hapeni ididah kita bahasa sada malas niuhur do hapeni anggo ipasingat ipagolpa ipalumba hatani nebata hita. Totu ratene burit tumangdo anggo ipasingat mahubatta pasal halepa konta terlebih ma pasal perdosaonta. Tapi Raja Hizkia marhitehon ni hatani nebatane jalohita bani panorang sogoton. Dop ipasingat ia isopot kon dosani ijai do ia gabe maluah humbani dosani jana gabe manggolu ilobe-lobe ni nebata. Ase sonai mahita gabe sada malas niur mai tongon bata. Anggoroh mahata ni nebata lau pasingat kon hita pasal halepa konta pasal pardosaonta ilobe-lobe ni nebata. Gabi haguluhan maai bata seng BHP ni ai patubuh borit niuhur bata. Tapi justru songon na domma ideihon Raja Hizkia bani panorang ijia justru parna boritan atape uhuman na ijalo humbani nebata. Gabi hatuahon doai ihapkonni halaniaha halani marhitihon ni aima isadari ibagas parguluhan ni bahasa singat-singat ni nebata aido hapeni napahisar konton dungi naboy mambahin iya lambin marmega ibagas na manjalo haguluhan na humbani naibata. Ay maase porini petongon ibagas parguluhan taon gatido ijupah kon hita doma boritan dokah dopai marbagal ni hurma hu gareja sasitong ni ulang namin ipay mahita dopko si idopak kon hita parlobe pardaburitan ibagas gulutan asiboto hita martarima kasih. Tapi maningon martarima kasih do hita tetap hubani na bata halaniaha halani guluh na ijalo hita guluh na idaihon hita bani panorang on aima guluh silayak-layak ni na bata na indoskon hubata ase marhitihon ni guluta ay ipataridah kita matongon hatarima kasih honta hubani na bata. Janah na parpudi sahali maningon do hapeni lambin ididah kita bahasa langadong hapeni surah-surah hamaguan ibagas surah-surah ni naibata. Tapi surah-surah ni naibata aima surah-surah na madiar do agepe marhitihon ni naidok pak kon hita bage-bage ni hamaholon atape sitaronon ibagas guluh taon. Ase maningon do homani lambin roh tuguh ni pangarapan apa hapor sayonta porini pehita mandopak kon bage-bage ni hasusahan bage-bage ni sitaronon ibagas guluh taon lang porlu mabiar kita halaniaha ibagas haganupan na masa nadopak kon hita ibagas parguluhanta iarap kon nebata ase marhitihon ni ganup na masa ay lambin roh tuguh ni ma pangarapan sonai age hapor sayonta hubani ase andohar matongon sonai humani hita ibagas guluh ta siganu pari bahasa langadong hapini sitaronon nalubi begal marimbang anggo madabuh kita hubagas dosa jana anggo do mamadabuh kita hubagas dosa dingat kita ma anggo manggulu ope hitanuan hape do mamardosa hita naibatado nadop manasap dosa taai mambahen gabi manggulu kita tetap halani ai pakai hita ma panorang guluh taon laho pabayuhon parguluhanta pabayuhon paruhuranta marhitihoni na tetap hita marmalas niuhur makorjahon harosuh ni nebata saganjang guluh tahun. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian ma isombahkon uhur name hubamu Bapa.
bani hatamu na pondok in, igo ki ham malas ni hurnami, basa ham do tongon bapa, na doma paluah kon hanami, kumbani godung ni hamagoan, halani pardosaon nami, halani ai, ibagas guluh nami si gano pari, ajar ham hanami, asi tetap memakehon ganup panorang nami, pitah bahen hasangapon ni goranmu. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa parsoran ito ni napasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan, bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andoar sa ganjang ni arion, totap hita lambin dirgas ibagas horja na madayar na ersukon ni ne bata. Shalom.